Bolje ovako ili bolje ovako? Ovako ili ovako? Još. I akcija. Bok. Ja sam Marin Mandir, filmski redatelj, filmski cineast i član Kinokluba Zagreb. Mislim da je sve počelo u djetinjstvu kad sam dobio na uvid par filmova sa video uređaja. I onda je krenulo dalje sa odlaskom u kinodvorane. Sjećam se još kad sam išao gledat The Great Mouse Detective, to je bio jedan slabo poznat Disneyev animirani film, ali mi je ostalo sjećanje jer sam volio Sherlocka Holmesa i zbog toga što je bila jedna strašna scena koju sam tada prestrašio. Bilo je nešto kao da oni ulaze onako u kuću ili praznu prostoriju i mrak je i onda polako ide onako šven kamera, jednom bum, dođe neki šišmiš i ono proleti pokraj ekrana, tad je mislim to je banalno sad gledat. A kad si dijete, onda ti je to strašno, jednom buf, u kameru dođe neki šišmiš, tad je bilo strašno. Šta? Krivi ključ. Pa većinom sam prvi put glumio u filmovima jer eto, imao sam problema naći glumce. Pokušavam da budem prirodan i da pokušam nekako dohvatiti drugu vibraciju, drugu frekvenciju kada glumim različite likove. Jeste vidjeli te emisije? Užasno. Katastrofa. Shameful. Da tako što uopće emitiraju na televiziji. Recimo, sam glumio ovog Haradina Skenderbega, tad sam stavio kapu, crtao sam se i brčiće i onda sam glumio baš onako ekstrovertiranog lika i baš sam pokušao, vježbao sam naglasak. Nadam se da sam dobro napravio naglasak koji je onako dobro ispao, da je bio onako dosta otkačen. Jesi čuo za onaj vic? Ma, pusti vic, daj ti to... Smiješan je vic. Kako se zove šef od Termita? Terminator? I ono Sadamo Skokoš sam isto glumio onako dosta ekstrovertiranog lika koji je onako dosta drugačiji naglasak, drugačije ponaša se, onda sam ga pokušao napraviti da bude dinamičniji, da brže hodam, da brže gestikuliram rukama, da brže se onako okrećem oko sebe i tako sam pokušao da prilagodim svoje ponašanje tom liku. To su oni iluminati krivi, oni su se ovo sredili. I masoni, ona vodi svoju naciju u propast. Ta kokoš luda, šta je njoj, ona poludila? Ja sam ekonomske struke, tako da tražim posao u toj struci i imam tu mogućnost, ako slučajno ne uspijem u filmu. Još sam uvijek od srednje škole nekako maštao ću snimat filmove i još sam tad imao nekakvu kućnu kameru pa sam snimao sve i svašta po doma. Ali sam ozbiljno počeo, znači tek od 2008. i 2009. pravi put. Pa eto, prikovaci su bili ti da smo otišli na neke filmske tečaje, Centar za kulturu Trešnjaka, tamo sam išao da vidim kako će biti, da će mi posuditi opremu i da vidim kako se ta oprema koristi, što je bilo vrlo praktično za znat, koje mislim da ja to bi trebao znat. I onda smo krenuli naravno snimati tu Tić demokraciju i onda je krenula praksa, kako bi se reklo,
da se samo naučiš i samo znaš neke stvari. Dobio sam ideju za taj film kada sam bio jednom u Zagrebu i zašao sam van na ručak. Jednom su došli golubovi pa sam im dao malo peciva da jedu, ali od tih 3 goluba odjednom došlo 300 novih jer su i oni isto htjeli jesti, onda je na kraju bilo previše da ih sve nahranim. Ja sam došao na tu zgodnu ideju koja je onako bila kao satira na nekakve probleme demokracije gdje što je problem ako se uključe ne samo ljudi da imaju demokraciju, nego da i životinje imaju pravo glasa i što bi bilo kad bi one recimo imale pravo da odlučivaju nekim stvarima u našem životu. Znam da prva 3 filma sam napravio neke greške koje vjerojatno nikad više ne bi ponovio. I tako se čini mi se vidi nekakva evolucija, nekakav razvoj filmova mojih od vrlo jednostavnih do sve kompleksnijih i do sve složenijih tehnički i tako dalje. Ti šut patiš za tom Nikolinom. Podsjećaš me na citat iz Rata i mira. Kad Tolstoj piše o Nataši pa kaže svijet se dijeli na 2 dijela, a ljepota i savršenstvo su tamo gdje je ona. Prošli tjedan sam dobio pismo od Nikoline. Napisala je da je vidjela moju adresu na toj oglasnoj ploči, te mi je poslala pismo, ali s lažne adrese. Halo? Halo, je li to Tomislav? Da, ja sam. Jeste stvarno ti? Zadnji tjedan kad je ona trebala se pojaviti u Zagrebu, ja još uvijek nisam mogao vjerovati da će ona stvarno se pojaviti. Mislim da će to biti nekakva da to bio nekakav san ili nešto. I onda se na kraju ipak pojavila i drago mi je da smo to snimili. I moram priznati da sam ja bio dosta onako nervozan, kad sam se glumio prvu scenu s njom u parku. Onda je bilo da sam dosta puta zabrljao svoje dijalogije. Sam došao sam do nje, krenuo sam pričati svoje dijalogije, onda skužim, pa Monika Kiš je stvarno tu. Da sam mislio čovječe, I onda sam se na kraju zbunio i da sam se morao prvo malo vratiti natrag u profesionalizam, da smo na kraju uspjeli snimiti film. Film je kriška života i ljudi su ne samo stavili svoje iskustva, nego i svoju filozofiju, mudrost, emocije, humor i to je zapravo jedna arhiva ljudskog života. Isto, da li se isplati biti ambiciozan kad snimaš film? Jer neke stvari unaprijed znaš da možda nećeš moći snimiti. Ali ja bih htio dati savjet svima da pokušaju svejedno, jer iz vlastnog iskustva znam da treba težiti prema nevjerojatnim stvarima, čak i ako znate da nećete to ostvariti. Ali imate 10 ciljeva, probate ih sve i snimite samo jedan. Čak i to je više nego da niste nijedan probali. Može idem. 70 kada 4 5 kura.
akcije